Кадамжай району Актурпак айыл аймагында аптанын 3-чү күнү болот. Караңыздар, мына мал базарга дагы келбегенибизге анча болду эле. Бул жак караңыздар. Ушул жаңгактын астыга суу куюп жакшы көктөп туруңуздар. Урматтуу ушу базардын жетекчилери иштегендер. Себеби караңыздар, мына салкында адамдар олтурат. Баяман базарындабыз, кире беришинде Эмпа заправкасы мына. Бул жакта Кадамжай тараптан келесіздер, ошондой эле ушул жерге келгенде мына жерде аква эшик терезелер сатылат. Эң арзан баада. Төмөндөгү номерлерге чалып кайрылыңыздар. 1 ай бою акция скидка жүрүп жатат. Келиңиздер ушул жерге. Дастапка бар Кадамжай районунун ичи боюнча. Мына Актурпактын мал базарындагы өтө келтирип койгон. Караңыздар, бул базар чындыгында өнүгүп кетет. Бара-бара базарлардын алды базарлары болот окшойт. Мындагы темирлер коюп коюптур мына жетекчилер. Бул жагында турпоктор, тойлор башталды. Ошого деген козуларды көрөлү. Ассаламу алейкум. Alıp satsa ya, mayli nime kısa kılaversin. Эптеди кантын урсун деңиз аксакал. Pazara kegeden ki nime kısa şapılar. Канча дейт козуларды? 18'de kam var. 18? Bak. Мыналарды көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Козулар канчадан ака? Эркек бир качы козулар бар. 13 дейсизби? Ака акчаларыны эсептеп. Канчадан? 13'ten buldular. Бардык а? Бул кимис алычы, кимис сатуучу болот. 12ден. О, наркылар 12 миңден экен мына, эркек козулар. 12 миң, 13 миңден. Айттың го, бул базар аса инсаптуу, жакшы базар деп. Сизде канчадан болду кочкорлор? Кочкор козу булар? 13 миңден экен мына козулар. 13 миңден. Эми жаз келди, көбү козогонго кызыгат да. Жайлоо кайдайын деп. Чото жакшы мазасы жок ойлор го. Кочкор канчадан болду ака кочкорлор? Салам алейкум. Жок, мага эмесин айттыңыз, немеге тартабыз, чыгарабыз. Канча болду? 20.200'gө барыптыр. Бул наркы 20 миңге чыгыптыр, жакшы. Эркек козулар экен, базарын берсин. Мына чырайлуу койлор экен мына. Üçöөнүбү? 57 миңге атасызбы? 57 mingga berбейт. Üçөө тең кой булар, койбу? Чырайлуу кочкорго окшогон козулар. 57 миң болуптур ушул үчөө, бербептир. Аке. Ассаламу алейкум. Канчадан болду кочкорлор ака? Айтылыш базы 25 миңден экен да? Жакшы экен. 25 миңден экен. Кочкор базар. Кой базар. Ассаламу алейкум. Жалаң кочкорлорго базарда. Булар эркек козуларбы? Бир качы? Канчадан болду булар? Кадан жөнөдө? Niye nasıl? Kaçadan buldular? Ökü. 10 miңден ökü. Irgaçılar ha? Irgaçı. Derkisi erkek tartısı ırgaçı kemindeki 10 miңден. Jalan koşkorlar var mı? Çıraylı koylar yok. Onlar. O ne oldu? Tınçele? Ne oldu? Soğuk kaldı. Bir azmaz çay içip eкен şu tepene buna. Çoğun koçkor eken bu jagında dağı. Mineki. Ulaklar kançadan boldu osça? Bu serke mi bular? Kançadan boldu? 19.200'ge berбейт. Üçöö ha? Bunlar kaç eken ortada ha? 19.200'ge berilbeptir üçöö buna. Emeler жоқ екен. Ешкілер,
Az kiriptir. Azana üçeğini bundan kettemeyin. 19'ga berip Qo'chqor qancha bo'ldi aka? Qo'chqor. Qalar Rustam? Pichma 35 da o'taq. Pichma ekan mana 35. Aka qo'chqor yaxshi je pichma yaxshimi? So'yib deganga pichma yaxshi toza bo'ladi. Pichma toza bo'ladi, ha? Mana aka o'zi aytdi, so'yib jeganga pichma yaxshi dedi, toza bo'ladi dedi. 35 ming bor ekan aytilishi. Jo, shunchaga bordi-mi? Yo'q, 35 da o'taq, kami bor. Kemi bor 35 ming ekan. Qana endi mana qo'chqorni ko'raylik-chi. Assalomu alaykum. Qo'chqoringiz qancha mingga bordi aka? 32 mingga. 32 ming. Yaxshi. Shular qancha tish bo'lib qoladi? 4 tish ekan mana. Mana pichma 35 ming ekan aytilishi. Mana 32 mingga dangali borib turibdi mana. Qo'chqorlar. To'yga oparsa bo'ladi-da shundaylarda. Rosa aytib oldik-a. Juni yo'q mana, dangali mana. Uylanib o'tirgan yigitlar mana shu to'laverasinglar 32 mingga borib tur, biroq berilaylik, sotilaylik. Mana chiroyli qo'chqor ekan-ku. Aka, buni oldingizlarmi? Ha, qancha bo'ldi? 35,5 ming bo'ldi. Kengchi tartayin, shuna qarsam bo'ladimi? Shunday qo'chqor 35,5 ha? 35,5 mingga sotilib turibdi mana shu qo'chqor. Bu bayog'inday qo'sha turganmi? Paroda. Evet. Cantar. Çıkarlar. Bu jakta dağı. Qara qancha bo'ldi aka qo'chqor? 35 ming net. Zor g'ala söyledi bizimcha. Nima qilibdi? Jil dedi-ku munda. Jil tartpa dedi-ku. Jil tartpa desa shop qochib ketadi. Chiroyli qo'chqorlar ekan. Bordagi qo'chqorlar ekan shular. Qarangizlar. So'rangchi kimdan ekan? Qancha qo'chqorlar? Qancha aka? Qanchaga? O'tib ketdi 24 da. 24 ham. Har biri ha? 25. 24,5 mingdan 25 bordagi sotilib turibdi mana. Yaxshi mana. 25 ekan. 24,5 mingdan sotilib tur. Blogerman. Bizam O'zbekistondan drabil topgan yashayapti. Eshitdim. Mana Qo'chqordagi yaxshi qo'chqorlar ekan. Assalomu alaykum. Sizlarkimi? Qancha bo'lib tursizlar? Ha, bo'lib turmayli. Sizlarkin so'raysiz. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar bu joyga? No, qaralar. Qaralar 27 dan narg'i 28 bo'ldi. Qolunga bersa bo'ladi-da mana qaralarda. Shokolad ele bo'ladi aka. Narxi 27 bo'ldi. Aylanib turgan. 27 mingga borib turish oldi. Munosicha? 26,5 dan. Chaqirib ko'rsatayin chiqana 26,5 ming bo'lib tur bundan mana. Endi to'ylar boshlandi bizda bilasizlar-ku, shu qo'shikka hozir 8 ta qilib ko'paytib qo'ydi mana. Uylanalik bolalarga dağı. Desanglar, olaverasinglar. Qo'zilar ha? Ha, yaxshi. Bordiq erkakmi? Bordiq erkak qo'shqorlar ekan. 13,5 mingdan sotibdi, sotilalar ekan mana. Va bozoringizlar bersin. Qadam jamiyati desangizlar. Qadam jamiyati. Shetlar o'zizniki. Bakın. Bozor. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Qizilka shahrına keldik. Bir yil murundağı şu yerda ustakelerden işini reklama qilib tartgan edik. Bu ayabay sizlarga foyda bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Argen Mirza hozir o'zining ishi jönündə tushuntirib ketadi. Juringizlar anda ketdik Argen. Bu vaqt ketirib ko'rgizinglar. Qanday ishlar yaxshimi? Yaxshi bo'ldi, tatsakin. Bu uy cho'ng uy ekan, kirpichmen tushgan. Mana ko'rgazib qo'ysangizlar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rgazganmiz. Aslan degan nima? Smesmen Close. Juringizlar. Assalomu alaykum deb mana ustakelerimiz ishni qilib qarangizlar. Mana qarangizlar. Hep tegiz. Hep düz mana. Uşul uy qancha bölmeli hozir? Aslan Mirza? 5 bölmeli. Zal menen 6. Zal menen 6. Ava. Qancha vaqtda bitdingizlar ham buni?
Bonunu başlaganыбызга 2 күн болуп калды. 2 күндө, а? Ооба. 2 күндө 5 бөлмөлүү мына достор. Арга мырза, сапаттуулугу кандай эми бул жөнүндө айтып кетиңиз? Сапаттуулугу жакшы. Жакшыбы? Ооба, көп ушун менен кылдырып атышат. Түшүп кетпейт. Жок, түшүп кетпейт бул. Бир катыгандан кийин жакшы кармайт. Булай менен кирпичке дагы урса болобу буну? Ооба, булай кичке болот. Болот, а? Бардык нерсе темирден Канча эми бул? Акчасы кандай болуп атат эми? Канчадан шығат? Акчасы 630дан башталат. Метр квадраты. Метр квадраты. Бардыгы өзүбүздө. Өзгөндөн келген акелерибиз Баткенди манакей мына үйлөрүнү заманбап кылып, баттан ышыбап берип иштеп жүрүшөт. Бизге чалыңыздар, бизге кайрылыңыздар, сиздер үчүн өзгөндүк акелерибиз кызматта. Өзгөндүк акелер лайк басып коюңуздар ушул видеого.